Үгүй би нэг найзтайгаа зүг ингэж гээсэн. ээжигээ байлган сар.
Okay, go, carrot. Ja, Bochum.
Миний хүүхэн шүтж байгаа шар байна. Гэхдээ таны хэлчих хэлэг. Тэр хэлчих цавцаа. Marana.
be I get sad every time an some animal goes extinct. Why would I be glad? You know what? Let's just see what we got first. A megalodon? Wait a minute. Okay, I might have changed my mind real quick. Yup! Okay, that's actually terrifying, yo. No. You can stay extinct, megalodon. You can stay extinct. A ground... Wait, what? Looks like my hairy grandma. A megalodora? What the heck is that? Just a massive butterfly. That's kind of cute. That's a little boff of pinga. What the heck is that? Just a toad. Why is it looking at me? Yo, you need to back off, bro. Why are you looking at me like... What dinosaurs really sounded like? Apparently there's new sounds that just got released about this. So let's see. Driptosaurus. Bro has so much drip. Okay. People you won't believe exist. Are we really about to see some superheroes right now? All right, let's see what we got first. Lure Hazoo. Okay. Summer or winter? What's better? Summer! Tucker, what are you saying, bro? Winter is so much better than summer. Bro, summer is the best. Winter is just cold. Bro, what? You can literally build snowmen and make snow angels. Bro, that's zesty. Summer is way better. Wait, what are you talking about? It's zesty! You don't even know what that means. Yeah, I do. All right, bro, chill. Summer... I'm playing the most dangerous game on Roblox. Is it Escape Kiki Obby? Yeah, I'm going through the obstacle course. No, it'll never let you leave if you join. Yeah, right. Just watch me leave. It's too late. What happened? It brought me back. I can't leave. Kill the internet. I'm playing the most dangerous game on Roblox. Is it Escape Kiki Obby? Yeah, I'm going through the obstacle course. No, it'll never let you leave if you join. Yeah, right. Just watch me leave. It's too late. What happened? It brought me back. I can't leave. Kill the internet. I'm playing the most... Bella, what are you doing? Play Roblox. But we're at a movie theater. Yeah, but I'm playing Roblox from a kiosk. You wanna play with me? Bella, what are you doing? Gorilla. Gorilla stomp, gorilla. City Doug, Doug, City Doug. Frank, Beans, Frank. Admin stick. Yeah, let's go! I did it! What color is the sky? It's brown. You know what that means? What color is the sky? What color is the sky? Bro, look up before I call the cops. What color is the sky? You bring color to my sky. What color is the sky? If winter is coming, you have to wear a blanket. Which blanket do you want to wear? Glowing unicorn blanket. Let's go. Ooh, a spear. No. Hey, my spear. No. Huh? Ooh, a spear. Oi. Geçirsin. Seni patlıcı derize. Hatta ne diyor küçük? Hava hatta.
have a joke for you. It's a New Year's joke, okay? Dogs every year be like, oh, what is that loud noise? Oh, I'm scared. Oh, oh, oh. Get it? Wait, I don't get it. Can you explain? Because like fireworks exploding and they're like scared, the dogs. No, yeah, I They're, like, know. scared. That's not a joke, that's a fact. Oh. But it's okay, I'll laugh. Do you want me to laugh? Hi, Rumi. Hi, guys. Can we go and perform? But we performed yesterday, and you sound weird. So we can eat soul, get more fans. Rumi, you're acting weird. No, I'm not, guys. All right, whatever, let's go. I'm so excited to eat all their souls. What happened? The Huntress girls are performing. That's not me. I have to stop them. Can you like and subscribe? Guys, stop. That's not me. If that's the real Rumi, who are you? She's fake, guys. She tried to kill me. Why would she do that? Because she's a demon. What? No, guys. I told you guys. Hi, Rumi. Punch, punch, punch. No, no, no. Song, you're first. This one. Save. Ah. My turn. This one. Oh. No. Ooh, over here. Save. Oh, I'm pretty good at this. This. Oh, no. Why is Gino staring at Mira? I hate him. You cheater! Oh. Delivery from Mr. Ginu. A gift for you. Sign here, please. Wait, from Gino? Oh my god. It was a gift? I'm so dead. No, don't come in! Nothing. Just a surprise. No way! A key! Ah! Seriously? Is that a Lambo? You are the best! Oh. This is your blaster if you scroll. Oh no! Why is Gino staring at Mira? I hate him! You cheater! Oh. Delivery from Mr. Ginu. A gift for you. Sign here, please. Wait, from Gino? Oh my god! It was a gift? I'm so dead! No, don't come in! Nothing. Just a surprise! No way! A key! Ah! Seriously? Is that a Lambo? You are the best! Oh. This is your blaster if you scroll. A, B, C, D, E, F. Stop singing or you're staying after class. A, B, C, D, E, F. XYZ? A, B, C, D, E, F. I already know the alphabet, stupid. A, B, C, D, E, F. Change my poopy diaper, Papa. A, B, C, D, E, F. Like and share if you love your mom. A, B, C, D, E, F, G, H. I love you still, and you know I always. A, B, C. Hey, watch this. What? What? How did you do that? I know Sammy. Really? If you know Sammy, then spawn me the OG strawberry elephant. No. Please, it's the only one I'm missing. Okay, move. Sammy, spawn it. What? Thank you, Sammy, but that's too fast. Can you slow it down? If they like and sub? Okay, everyone like and subscribe quick. There it is, get it! Whoa, now look at your bag. Oh my gosh. Give one away. Fine. Let's give it to someone that comments Team Sammy. Hey, watch. Now you're in the stars, the 6 feet never felt so far. Here I am alone between the heavens and the earth. Oh, it hurts so hard for a million different reasons. You took the best of my heart and left the rest in peace. Now you.
Whose father is the chicken? Uh-oh, my dad's turned into a chicken. Who's an alien? Of course, me and Messi. Get lost, Pinaldo. Who is the richest? Make way, boys, dummy. Who's the goal machine? I'm the king of football. You're a washing machine. Who goat? It's just me and Pessi, our goat. Inshallah. Who loves and believes in God? If you love and believe in God, like, subscribe, and share this video. Well done, everyone. I'm so proud of Salam alaikum, alaikum salam. Labutong, labutong, labutong. This guy takes a photo of an apple, then he picks it up and eats it. But when he looks at the photo, the apple in the picture is also shown as green. Seeing this, he gets shocked. Then he takes a photo. 我干嘛呀？你弟弟干啥不行？服了。 我干嘛呀？你弟弟干啥不行？服了。 Do not like this video. I'll be right back. Did you just like it? Can you watch where you're going next time? I'm so sorry, I didn't mean to bump into you. I'll pay attention where I'm walking next time. Gosh, that was awkward. How's your day, friends? Ugh, this green dude bumped into me. I spilled my coffee and dropped my phone because of it. I told my friend to join us, if that's okay. Ooh, is he hot? Glad you can make it, friend. Thanks, Milty. Wait a second, have you met before? Ugh, yes? You made me spill my morning coffee, duh. Chillax. Both of you get to know each other. Me and Lilith gotta go. Nice talking to you both. Okay, good night, guys. And, Rosie? Mm-hmm. What's up? I just want to apologize for earlier. It's alright. Hey, you! What is that? Hey, stay away from her. Do you really want to mess with me? That's what I thought. Okay, you're safe now. You're my hero. Thanks for saving me. Glad we bumped into each other. Can you watch where you're going next time? I'm so sorry, I didn't mean to bump into you. I'll pay attention where I'm walking next time. Gosh, that was awkward. How's your day, friends? Ugh, this green dude bumped into... It's your turn, Cappy. Please demonstrate your invention. Can you watch where you're going next time? I'm so sorry, I didn't mean to bump into you. I'll pay attention where I'm walking next time. Gosh, that was awkward. How's your day, friends? Ugh, this green dude bumped into me. I spilled my coffee and dropped my phone because of it. I told my friend to join us, if that's okay. Ooh, is he hot? Glad you can make it, friend. Thanks, Milty. Wait a second, have you met before? Ugh, yes? You made me spill my morning coffee, duh. Chillax. Both of you get to know each other. Me and Lilith gotta go. Nice talking to you both. Okay, good night, guys. And, Rosie? Mm-hmm. What's up? I just want to apologize for earlier. It's alright. Hey, you! What is that? Hey, stay away from her. Do you really want to mess with me? That's what I thought. Okay, you're safe now. You're my hero. Thanks for saving me. Glad we bumped into each other. It's your turn, Cappy. Please demonstrate your invention. Cappy, don't come near me. I don't want to see you. I don't want to hear you. Just leave me alone. No power, no praise. Sorry, stupid Cappy. Today, we show our inventions. Creativity and honesty matter. Cappy's fan always works perfectly. He always shines, not today. It's your turn, Cappy. Please demonstrate your invention. Maybe it's just broken. Inventions are hard, Cappy. Help him, everyone. Don't like this video and don't subscribe unless you really want to see what happens next. This battery was fully in earlier. Someone sabotaged this battery. Rihanna? Did you touch and change the battery, Cappy's invention? Okay, Cappy, please, try again now.
Inventions fail sometimes, but cheating always fails. It's your turn, Cappy. Please demonstrate your invention. Cappy, don't come near me. I don't want to see you. I don't want to hear you. Just leave me alone. No power, no praise. Sorry, stupid Cappy. Today, we show our inventions. Creativity and honesty matter. Cappy's fan always works perfectly. He always shines, not today. It's your turn, Cappy. Please demonstrate your invention. Maybe it's just broken. Inventions are hard, Cappy. Help him, everyone. Don't like this video and don't subscribe unless you really want to see what happens next. This battery was. Chrissy, wake up! Who the heck is Chrissy? Chrissy, wake up! Let me smell your feet. Chrissy, wake up! I don't like this! Chrissy, wake up! Hey, hello? Time to wake up, time to wake up. Can you hear me? Wake up, Chrissy! I don't like... Chrissy, wake up! I don't like this! Chrissy, wake up! Hey, hello? Time to wake up, time to wake up. Can you hear me? Wake up, Chrissy! I don't like this! Chrissy, wake up! Didn't mean to scare you. You okay? Give me the word, I'll just walk away. Do you ever feel like you're losing your mind? Chrissy, wake up! Your singing sucks. Chrissy, wake up! Like and share if you love your mom. Chrissy, wake up! I don't like this! Chrissy, wake up! Hey, hello? Chrissy, wake up! Who the heck is Chrissy? Chrissy, wake up! Let me smell your feet. Chrissy, wake up! Your singing sucks. Chrissy, wake up! Like and share if you love your mom. Don't sit in the wrong chair. Guys, I'm scared. I think I got the good one. All right, Cam, go ahead and sit. Okay, does anybody want to trade? No, bro, I know I have the right chair. This is mine. Yeah, I'm down to trade. All right, let's do it. All right, I got it. Okay, yours is so heavy. Is that a good thing? I don't know. I got this. All right, Shutters, sit down in 3, 2, 1. Oh, I can't get up. Someone help me. Ah! Bro, this is so hard. Nova, let's sit at the same time for the last chairs. Okay. Mike, if I should sit in this chair? And subscribe if I should sit in this chair. All right, guys, here we go. Don't sit in the wrong... Minecraft, but everything you touch, you turn into. So if I touch the grass, whoa, do I have a special ability? What the heck? Why am I on fire? Phew, wait, now I'm water. I don't drown and I'm super fast. And my goal is to become the void. Look, a ruined portal. Now I'm obsidian. I can swim in lava and I'm super tough. Come here, creeper. Ha ha ha, that didn't even tickle. Wait, can I transform into mob materials too? Like slime. If I touch it, it worked. But what's my special ability? He flew to infinity and beyond. A village. There are emerald blocks here. I can become one and trade with a villager. Hey, Big Nose, I'd like to... Why are you looking at me like that? Get away from me. I need to run quick. Phew, that was close. Even in the nether, I need to transform into something else. Done. Now I'm safe. Or not. Crap. Let me get back to the overworld. All right, now I'll turn into bedrock and build a tower up to the top of the map. Jumping off from here, I'll break the bedrock and finally reach the void. Luckily, I unlocked this mod that gives me power to destroy anything. I think it's gonna work. If it doesn't, I curse everyone who doesn't leave a like with my tongue. Wait, I'm a donkey. Minecraft, but everything you touch, you turn... Which swimming pool would you go with your friends? Giant pool. Leave a like. Scary pool. Comments a heart. Underground pool. Subscribe. Wavy pool. Do everything. Which swimming pool would you go with your friends? Giant pool. Leave a like. Scary pool. Comments a heart. Underground pool. Subscribe. Wavy pool. I know. A, B, C, D, E, F. I already know the alphabet. A, B, C, D, E, F. X, Y, Z? A, B, C, D. I put poison in Rumi's drink. She won't sing nicely, lol. Yeah, let's go. Why did you come out in the boys' bathroom? Anyways, here's your drink. Thanks. Let's go for addition now.
Lol, she's so stupid. What happened, Rumi? She's so stinky and ugly. That's what she deserves. Law. Oh, poor Rumi. What happened? Can you like and subscribe? Nothing. Oh my god, I have to hide. I put poison in Rumi's drink. She won't sing nicely, lol. Yeah, let's go. Why did you come out in the boys' bathroom? Anyways, here's your drink. Thanks. Let's go for audition now. Lol, she's so stupid. What happened, Rumi? She's so stinky and ugly. That's what she deserves. Law. Oh, poor Rumi. What happened? Can you like and subscribe? Nothing. Oh my god, I have to hide. Bro, remember the Avatar growing up trend I did with your favorite YouTubers? Everyone keeps saying I miss some more YouTubers. All right, round 2. В камине в 6 утра фотография твоя. Who looks like a Jainu? You stupid Jinu. Who has yellow head? Who looks like a Jainu? You stupid Jinu. Who has yellow head? Of course me. Who played Brain Rot? Me. I play Brain Rot. Brain rot will be destroyed. No, Brain Rot ruined my brain. Who loved bacon? I do always. And finally, who play Roblox today? If you don't like them, scroll. Run to me, come to love, at least just say Лампуудын эхний анхаарал бол одоо шөнийн 12 өнгөрч байна гэхээр танаас 16 цаг үлдсэн юм байна. Маргаашнаас эхлэн намайг шалгах харуулсан. Хөлцөө эзэмшигчдийн хурлаараа гүйцэтгэх зэрэглэлийг ажил үргээс нь төлгөж зөвлөлээ гэхэд бодлоо хилцээр амжилттай болох эсэхийг энэшилж мэддэг. Тэгэхээр сайн бодож байгаа хариултыг хүсье. Компани дампуурхаас өмнө бид юу ч мэдрэмжлэх вэ? Ингээд орхих юм бол 45 тэрбумын хариуцлагыг надаас нэхэж магадгүй нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Бид чадхүйн хийж тандын шийдвэрийг гаргана. Гэхдээ Jason Construction дампуурч болоо. Олон зуун хүний амьдрал дагаад сүрэн гэдгийг дотор бодлож үзхийг хүсэж. Зөвхөн нэг байгаа маш. Таны эдийг бодсон бидний саналыг хүлээж авсан. Гэхдээ тэр ахлах залуу өсөлтөд ширүү юм байна лээ. Эхлээд өхөн компаниудын хөвцөг хурааж явах гэсэн үг байсан шүү. Тэр залуу юу ч хэмээн хэлээ. Зөв шударгуун чараг дэрсэн дэмий хүслээс явлаад эцэст нь өөрөө болроо дуустдаг төрлийн хүн гэх юм уу? Сэтгэл хөдлөмөр байгаа биз? Бидний хувьд аргасад амарх юм байна.
ийм чимээ хүчлээр бизнесийн гол уулзалтын гол юм агаар. Суу. Эцэг. Тавдугаар хэлцээний нэгдүгээр багийн ахлах Ван Донжук мэдээлэл шууд тэргүүгийн амин харуулсан хэрэгтэй холбогдуулсан шалгалт ажиллагаа хийж байна. Шалгалтын явцад өөрийн зүгээс шалтгаалах бүхнийг үгүй. Интернет. Та байцгаар ирсэн юм. Сүүлийн үед иргэдийн татварын албанд итгэл буурсан. Тиймээс би замшил шаардлагатай зүйлсийн заслан өгч бодож байна. Энэ дугаарт таньцыг дууссан бол асуулттай зөвшөөрнө. 1.7 тэрбум вон өнө бүхий бараа материал борлуулсан компани байгуулагдаад 6 сар болоогүй хаалгаа байж баахан татварын нэвтрүүлээс өөр юу ч үлдээгүй хүн байвал танд ямар сэжиг төрөх байсан болоо. Гурамч татварын нэвтрүүлэг бий болгочихсон. Үүссэн нөхцөл байдлын ачаар татварын хөрөлд биелсэн компани захирал сэжиглэж байгаа компани захирлын ахлах сургуулийн найз байсан гэвэл яах вэ? Тэр миний таамаг үнэн байх магадлал үлдээсэн. Ухаан компани чанаж байсан нэгэн энэ бүхний бод анзаараагүй ямар ч бүгдийг өргөдөө өмжүүлсэн байх яах вэ? Нэгэн Ондонжоо амжилт нэгэн байсныг таамагч байсан. Танд илгээж хэлбэл тэр нэгэн хоёр зэрэгтэй хоёулантай хамт ахлах сургууль сурдаг байсан. Энэ их чухал хэсэг шүү. Энэ шалтгааны улмаас тэр нэгэн үүргээ биелүүлээгүй байж болох ч форумс татварын нэвтрүүлгийг олж ижүүлсэн татварын ажил биш гэж байна. Өмөр шаас. Найцагч ажил хийдэг хүн ёс суртахуунтай байж чадна гэдгээ баталж харуулах хэрэгтэй. Харин нэгэн бодогчдын хувьд арай өөр байж болох. Мөргөл баасан. Яхара хооронд нь харж удахчдаг байна. Яа, тийм билээ. Үнэхээр уучиж үзээрэй, уучлаарай. За тэгэхээр хуурамч татварын нэвтрүүлэгтэй холбоотой хэрэг гарах үеэр нэг угаас өөр ажил хийж байсан юм байна. Лондонд ахлах ажлын татварын байцаагч болчихсон байж шүү дээ. Түрүү юу гэж байлаа? Байцаагчийн ажил хийдэг хүн ёс суртахуунтай байж чадна гэдгээ баталж харуулах хэрэгтэй. Энэ бүгдээс харахад Ван Донжук ёс суртахууны дутагдaltaй гэдгийг энэ дуугаар ахлах хүртэл хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг. Ван Донжук их Зайки. Пойдем. Хурдан хэлнэгийг харахад хурамч мэдээлэл гэдгийг хэлэхгүй байсан. Тэгээд энэ ордод ялгаж гэж орсон чинь миний үгээр зогсоогүй. Тэрнээс гадна Ван Донжук ахлах ажлыг үүсгэхдээ араас гүйцэтгэх болтой гэсэн яриа сонсож байсан. Арай чи мэдээлэл чиг сүлдэн гэдгээр хэлсэн гэж бодсон юм. Ван Донжук өөрөөр хэлбэл өөрийгөө өнгөрч хамгаалж болох
Урдын гэлбэрийн өдөртөд дарби ярилцсан биш үү? Дэлгэний даалгавраар ч юм уу? Ондон жоо авсан газар энэ өөр ямар нэгэн хэлэлтэй. Энэ байдлыг чинь юу гэж ойлгох вэ? Бүгдээ миний амнаас үг сонсомоор байгаа юм бол нэг юм хэлэхээс бэ. Яс тань. За, зөв ингэж байгаа. Та ингэж бэлэн үү? Би Аса, манай дампуурд гацчих гэж юу гэсэн үг? Хөцөө зэмшигчдийн ээж идэх сурдаг татврын апнаас цуцсан гэж юу? Бид нар чи яаж байгаа бэ? Ой. Ой, энэ жавта болохгүй шүү дээ. Арай дэмжүүг биш үү? байна. Буударга. Та нар манай хөрөнгийг мэдрэмжлэхээр шийдчихэж байгаа юм уу? Өөрсдийн нэрийг хамгаалахын тулд 200 гаруй хүний амьдралаа тоглохоор шийдлээ гэж юу? Зэдний үг нэ. Тийм ээ. Бид ярьж байна. Сая бичлэг дээр гарсан талигч шүүхийгүүгийн ихнийг та таних уу? Үгүй. Танихгүй. Танихгүй. Тийм үү? Энэ бол Жожингийн дараагийн гар утасны дуудлага хийсэн жагсаалтан. Энэ жагсаалтан дамдах Дэгарав 570-ыг 90 гектар. Энэ дугаарыг ч мэдгүй юм. Мэдээ ястаа гэж юм. Энэ дугаарыг эзэнтэй баг хийсэн байдаг. Бид өөртөө төчнөө дуусгах гэдэг. Өдөр тутмын ажлыг явуулсан таасан батар төлөвчдийн нэг үйл. Юу тийм шиг байна. Энэ дугаараа талигч шүүхийгүүгийн ихнийг хацаа явна. Тэгээд бас Яавал ашиг амжихгүй нөгөөдрөө явж заяа. За. Тааж маргааш явах албагүй за. Гэхдээ миний удаас явах. Маргааш заавч явах чи уцаар надтай ярьдгүй учраас чи би яаж юм бэ? Чи над байдаг ч юм уу? Чи нас байдаг ч юм уу? Над руу үзэж чи залгадгүй. Ерөөсөө шууд бангаад үзчих. Тэний утастай болчих. Чөө дээгүүгийн эхнэргээ талгалж гисэн байж тээ. Яагаад тэндгүй гэж? Гэрүүтэй мацтай мэдээ гарч ирсэн болохоор өөрөө хондоо байсан ажлах гэж би тэднийг ноцоор шалгасан юм байна. Ажлын дээр ширээний чамд мэдэгдэх ёстой. Энэ тэгээд намайг шалгах гэж байгаа юм. Окей, намайг шалгах гэж байгаа. Намайг мөн эсвэл шалгах гэж байгаа. Гэтээ төрөх шиг нэг бичлэг үзүүлэх. Намайг ажиглаач шүүхийгүүтэй уулзсан тэрээр та баахан бичлэг устгаад замгүй байсан байлаа. Тэгээд мөрөчрөөс тэр үгүй. Шүүхийгүү надад ямар нэг юм хэлчихгүй гэдгээс айсан байж таарна. Тэгээд яг сандар байж баахан бичлэг устгасан биш үү? Эсвэл юуна хамсаахгүй мэдв? Ой. Намайг энерги зөрөг бодох гэдэг ингэж болчих юм. Гэрчээ дуудаад байна. Далигчийг сүлдүүлсэн хүн намайг гэдгийг гэрчдэг хүн. Далигчийг эхнэр шиг гэрч дуудаад байна. Үчи харин. Надад хэлхэн байхгүй санагдаад байна. Үгийг сонс гаргав.
Тэгээд юу хийгээд байгаа бэ? Энэ аав юм байна гарц. Энэ хүн наач онцлог ногч бүхэн амиг авч явсан хэрэг. Тэрэлэгчдээс ааваа авсан ааваас минь болсон гэж хүсэн байсан. Дараагаар нь өмнөнийг надаас ногч хүсэж байв. Хийгсдээ хийх ёстой гэж сүлдүүлсэн юм. Минийх тийм дээ. Бод хогготтой. Ончинийхэн л бүгд. Мэдсэн чи мэдээгүй дөрөв гэж явсан. Энэ дараа Төвийн бүсийн татрын албаны нэр төрийг ийм маягаар дэвшилсэн хүнийг та яасан ч ууршиж өршөхгүй гэдэгт би итгэж байна. Энэ дараа энэ Тэс нүгтэн энэ гол энэ хороноос ингээд баг хорон аваад Би амгалан байсан юм. Тусгай шийдвэрийг хэн гаргасан юм? Хамаг болдгийг алдаж давхар хүсэж хамаагүй гэж байгаа юм. Наад чи юу гэсэн бэ? Цаасан хэлээ хацаг болдож, болдож авсан хүний хамгийн том хацаг эзэмшиж болох зорилготой байсан. Ийхүү группийн юу яа шиг захиргаив. Ингээд хандамжуу баглах ягаад дана зогсоод байгаа юм бэ? Шалгалт хараахан дуусаагүй байгаа шүү дээ. Бид буруутай үед ажиллагаанаас гадна ажлын шаардлага хангаж байгаа эсхийг ч бас үнэлж дүгнэдэг. Юу хийгээд байгаа нь? Дуусаагүй гэснийг сонссонгүй юу? Jason Construction гэж байна. Татварын шалгалт явуулсан дараа ахин дахин хянсан хэрнээ тус компани дампуурах гэж бүрчлэн хангаж чадаагүй. Энийг юу гэж тайлбарлах вэ? Би юу гэж тайлбарлах юм? Тайлбар тавихгүй гэсэн. Нүдний сөрөөс нь 45 тэрбумыг авах явуулсан юм хагсын нэрээ дугаа байсан. Авах явуулсан хатад байхгүй. Jason Construction дампуураагүй болохоор ямар тайлбар хийх ёстой гэж байна. Чи юу гэсэн? Та ойлгохгүй. Энэ хэрэг явдал зарим нэгний бодож санснаар болохгүй гэсэн үг. Тийм ээ. Юу юм шиг бид тавтан хөрөг оруулах гэж ямсан. Компани энэ ашиглаж анцгүй юу яаж ингэж чаддаг вэ яа гэдэг. Хийдгэр үү? Ямар бүдүүн зүрхтэй амт бэ? Ерөнхий зөвлөх Соо Бёнгигийн шийдвэрээр сүүлийн хэдэн 10 жилийн хугацаанд Jason Construction DP Group-ийн хамт жахан тооны зөрчил гаргасан. Үүнтэй холбоотойгоор Vicky Holdings-ийн хувьцаанаас эзэмших.
EQ группийн санхүү хариуцсан захирал Юяншийн Jason Construction-ыг эзэмшихийг санаахаж ирсэн чухам энэс үгэлтэй. EQ группийг This is bit and this. My mom is kind of homeless. Jason Construction-ыг апоруулах гэж байсан хэрэг үү? Jason Construction-ийн ирээдүйд ашигтай хөрөнгө оруулах гэсэн зүйл за таар бичээстэй байна. Хичээл болохгүй гэсэн цаанаас дээрс гэж бас дөрөвдөө шийсэн юм байна. Тэгвэл би ингэж явъя. Чухамдаа. Чи хоёр шийдэж байгаа. Өөрөө нэг үсчээ. Jason Construction апоруулах зарлахгүй. Бид 45 тэрбумын төлөвийг ямар нэг аргаар төлөөж явна. Ингэж тодорхойлж байна. Дахин саад болох гэж оролдох юм байна. Чи миний хөө аваа. Чи миний хөө шүү. Олон анхаарлыг татаад байгаа Railway-ийн сан мөнгө хөрөнгийн өгөөжийг хаах замаараа хөрөнгө оруулалтыг замаас нь зарсан гэж мэдээд үнэн билээ. Үүнээс гадна худалдан борлуулагчийн үүрэгтээ оролцсон Санчо банк тус санхүүгийн бос үйлдвэрлэлээр зургийн сэрийн хугацаанд мөнгө оруулсан учраас
Энэ агуу гоё тогсон юм байна. Нөгөө цагдаагаас зугдаад байдгүй. Энд Санчо банк зориуд зээл өгөхөөс татгалзаж өөдгөө шүү зээл явуулдаг байсан яриа байгаа. Болчихно тогсох. Тогсон шүү. Бүрүүрчсэн шүү. Жин хитээ. Нөө. За би өчигдөр юу гэж зааж өгсөн бэсэ? Exit surface руу тэгээд табасиш. Яасан? Би чигсэд байгаа. Энэ бас
үзэж шүү бай. Нэг юм басчих шүү дээ. Хоолны цаг гүсэн. Chicken өгч нав. Chicken. Ням chicken. Хаска какарай. Хау. Чур хаалгаа. Биш орсоо. Хандархаа. Хамт ордог юм лөө. Чи би ганцаараасаа шүү. Би авистаа би ямар хоолгүй биш. Үтиш. За аав жамд дүүл энийг өглөө. Чи хажууд авсан уу? Авсан уу? Авсан. Channel. Cook. Oh, хоолны цаг. Ей. Юу гэж гинөө? Тонет. Хау. Нэжиртэй. Би нэг сэгэрм орсоо. Би яа. Окей би чархэ. Окей би чархэ нэрэгсэ. Би нэрэгсэ чархэ. Би хоцсоо нэрхэ байгаа. Ой. Шивди витгавате. Тэгвэл би нүгөө. Asana. Хаска хаяа. Яа, чи өөр хаасан шүү. Зэ. Хаалгаацсан уу? Хаац.
Яатсан хэжиг хаага дөнгөж од. Би дажяна. Ямар цаас? Kicker тэнтэн. Гэхдээ би ингэсэж аваад байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ энэ дагуу гоё юм байна. Хав. Нэг хартаа. Хав. Apple. Энд кикартаар ингэ тэгээд ордог. Та өнөөдөр Apple авдаг гэж юу? Энэ юугаа энэ хааны идэх юм. Өөрдөө. Apple үгчин. Хаалаа шүү. Үстэй. Пачеji. Яа би. Утко бачсан. Энэ сүүлийн жилүүд гарч байгаа тэр Оросын Украинд хийж байгаа тань үйл ажиллагаа. Ой. Би ойстоо. Бати. Ау. Би өнөөдөр агуу том бас гаргасан. Тийм үү? Яг бүрэн шиг. Бургер шиг үү? Окей, тогой шиг. Бургер шиг том байна. Аха. Тэр бүрдүүрт нь баг тий. Аха. Би ямар юу юм баасгийсэн би доош хатсан. Асан би ямар хөдөлгөө байна. Би амар уусаж үгэдэм. Тийм. Хотдог. Үгүй. Энэ яа хотдог шүү. Тийм. Дратарьяна. Yes, just. За. Би хайста.
Та юу хийгээд байгаа? Сэна. Яа дайдэ чи. Миний юм Зүгээр чест лав. Тэгэхээр мэфик гэдэг чинь агуул сайн гэсэн үг. Ой, миний юу хаччихв? Хөөе, наадах чи миний хасэлтэй. Огсто буцаад. Яагаад гэвэл би тэр юмыг частаас авсан. Ягтааг. Дийси картын биш. Turkey картар нэг Няня, миний гоо яг ингэж үлддэг байсан шүү. Цаас мас гэр хараад. Яасан хөөрхөн бэ? Миний гоо том болоод аавда ээж ээжтэй олон хөх хараж байсан. Ой, бичгээха. Яа. Pizza. Айсас pizza. Удахгүй миний азафур удахгүй миний зафур 5 хүрсэн. Чи яад миний нөхрөө очоод. Yes, chest. Chicken. Хаасна. Чи сая хүмүүсд орж ирж дээ. Тайс дараа тэгээд тэрэг хаахгаяасан. Тэгээд яараа тэгээд хааштай. Сэна. Юу бэ нөтнө? Чуу. Ой, зөө шоронгоо тавьсан. Тань хорыг авчих.
танд бэсгсэн шүү. Миний сафу арчгийн та болсон шүү. Тий. За 13 chicken. Хасны цаг. Битки хаа. Я. Apple. Coconut. Coconut. Беон гацсан. Зэна. Ягаад тэгээс тэр чи хурдан өгөөд байдгийг. Та яагаад тест авдөө? За би мачаса. Миний нөхрөө мэдээ ороорой. Чи нөхрөө орно. Бидгор. Миний нөх. Барун тас миний нөх. Нөх гэж нөхрөө Бидгорстой би Биткиар заяа. Юун задан бай. Басаа даган бэ. Ник бүр хүн Нинсруу гараагүй байж гин. Миний нөхрөө биткээр хүү таарсан биш. Би надхарсан юм авсан. Акуштай, чиний нөх минь эзлэн гэсэн шүү дээ. Би орсон шүү. Эзэн миний нөх юм уу?
Миний нөгөө гоцтой. Би өөрийнхөө нөхрийг олсон шүү. Гэхдээ би өөрийнхөө нөхсрөө оршиж яг миний нөхсөг ахсан юм шиг. Just. Bütü. Beni частасан зөндөө яж яах. Яа, биш дээ. Мама, өөрийнхөө нөхнөөс. Бинеги ахыг юуноо дасан. Час. Биэм гатажад. Таачтай. Яа, битгий миний нөхс рүү ороо, миний нөх баруун ташуу. Нөх зөндөө юм аа, би мэдж байгаа. Үгүй, битгий. Окей, битгий мэх. Шаашаач яад шоортой. Юу жаахгүй. Миний сэрүү нарсан уу? Зарим юу би чамд өгөөд ах чинь чи. Надад ийм их юунуудаа би танд эсэх гэдэг шүү. Эдэрник хавитат эдэрник эсэх гэдэг. Ау. Тийм. Авны дрийг авчих. Төгс миний юм. Яав. Дурц. Миний ихтэйгсэн. Даран таныг заран. Надад дожогой наси цаасан. Чам хийдэг. Надад дожогой. 40 1140. Зумар. Тах. Танерэг сайжж гайма. Би ч юм бодтагаас яачаад. Гайма. Миний час. Би ч юм ланч руу яаж явдгаарыг зааж өгсөн шүү. Тийм штэ.
Би яс гэж мэдсэн байсан биш. Улаа ээ. Өчтөр намайг заахал мэдсэн шүү дээ. I don't know. Яс гэж би өөрөө нүгсээр арчаад. Надад миний юм дурсан байна. Энэ давхайх юм биш. Тэгээд миний нөхөр рүү ороод юм аваач. Яма хаас юм уу? Надад дөрөв частан. Тэнтэй юм уу? Би нэрээс хийсэн байгаа биттэй. Тийм байна. Та 6 шиг. 7 шиг талцсан. Одоо ч яг ухайдгүй. За. Оо. Enjoy. Saya macam ada yang bagus. Ini seru naradakan mo. Oh, you know that. Lunch time, but this. Lunch time, not eat him. Chance kakaskan chips. Ministro Radio Mawara. Uy, makakamarsin bis. Video kisno. Aw. Seno. Яма эскэжихи хаацсан байгаа шүү. Чи дүүрсэн байж тээ. Үгүй. Би дүүрэхгүй. Хошоо харин хоёул юм ухайдгүй. Би юунууд авах вэ? Надад нам частан. Надад контрагаш. Контрагаш мо.
ямаазаа. Надад 80 энд кик артано кикар. Хүү. Yes. Ягаан тоолцсноо тий. Тийм. Алгаач ирсэн. Дөнгөж өгсөө босчихсон. Өгсөөгүй гэх юм бас дасаа цаг болж байгаа гэсэн үг. Lunch time. Яа тоотоо үүдээ тий. Би юм гасан биш үү? Хойлоо зөндөө ирсэсээ харлаа. Энэ миний хшийн чинийх гал хойлоо зөндөл авсан шүү дээ. Тийм үстэй. Хойлоо хувааж идэх хэрэгтэй үстэй. Тэгээ хүн байгалаа. Би ямахалчиш. Бийжсэн юм аазаасаа. Хай. Дөнгөж юу? Би гордон араа юм ана. Окей. Би ахгүй. Та дөрөв хостой гэсэн яачоо. Донат. Надад 13 chicken.
Сайхан нэг 2 хүн зодсон. Тэднэр бүр амарсан. Тэва. Өөр тшоол та. Яг тийш гарчаа. Хөө энд нэг chicken. Чарай. Надад зөө гүжнэг. Бомбоксад хийн одоо. Хөөтөж яваач. Та баахан гоза атан бастай ячоо. Надад нөөц надад тоол байх шүү. Пита. Наа тагаад. Welcome. Яа лаваг яа. Хас багаарай. Табиа мач. Чинаар гол биш. Чаа. Иди аргоо. Kicker хурцсараа. Та авч бит хойсан. Тий. Я чухай би бахан дуран юмтай. Тэс.
хооги катик. Мэдвэр нөгөөдөр байх. Хав. Хаасга хаацсан. Харапсаа гүскэнтэй. Хоёр минут. Ата даруун 3 юм байна. Одоо 14 болсон. Хавтаач өвсгэн юм. Би хас одоо өдөр болсон. Хочохна гэсэн. Яа. Кеката. Хау кикер тахгүй байна. Очечесова. Аав гол үлдээчих. Надад тохой юм бэко. Оо чи хүслийг хаагаад юм уу? Үгүй нэг юм босоод байна. Оо.
Yes. Oh my god. Цагтаад барилж байгаа дөө. Чи ганцаараа яасан гэж бодож байна. Хамтдаа яасан гэж бодож байна. Энэ хоёр энэ кинонд л одоо болсон байх гэдэг шүү дээ. Brookhaven? No, Brookhaven. Why? Friendship. 12 өнгөрцөн. What time is it? How is that?